व्यस्त मासे तुम समस्त बहुत बड़ा थो गैस बहुत लोग बिजनेस को स्टार्टिंग करने ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ମୋତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ମୋର ଲସ୍ ହେଇଯିବ କି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କରିପାରିବିନି ଏଇ ଡାଉଟଟା ମୋର ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୁରା 100% ଲିଗାଲ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କାମ କରି हेलो एवरीवन आई होप समस्त बहुत बढ़िया थी। चलो फाइनल देखी नवा कि जो मैंने मोस्ट वर्क स्टार्ट करुँच सतरे से इनकम कर कि ना। तो आज मो टीममेट्स गोटे इनकम देखा दीप्तिमयी साहू मार्केटिंग पैकेज अच्छी देखिपुर टुडेज इनकम अच्छी 600 एंड देख